Na tohoročnій смотрі у раміках 54-го музичного фестивала Vojvodini u odnošenju na prešli rok nastupilo okolo 250 amaterov spoli menje jak prešlого roku. U kategoriji mladših nastupili 7, a u staršej 5 grupi. Kulturno-umetnické društvo Ivan Koterevski zo Zbikićuše predstavljam zo mladšu grupu, hoć boli najaveni obidva, a kulturno-umetnické društvo Dragutin Dragan Koljesar zo Zbačincog še peršira zjavel na opštinskej smotri zo s dvoma koreografijami, zo skolo 30 amaterov, zo srpskima tancami. U konkurenciji špivackih grupoh nastupele mladša i starša špivacka grupa Kulturno-prosvitnog društva Đura Kiš i Slovatske jednoty zo Šidu. Jak zjavila Dajana Kostić, selektor zo Stare Pazovi, toho roku nažalj na smotriše nje zjaveli folklori nositelje amaterizma u opštini Šid, Srpske kulturno-umetnické društvo Svati Sava, Kulturno-prosvitno društvo Đura Kiš i jednoty, ta manifestacija veľo hudobnejša. Kto pôjde toho roku na zónu 17. maja do Srýmskej Mitrovici, bude objavené poznejšie.